Aitirigambira omurimbara city abantu abarenjera 26 nibo batungire okarabanisibwamo wanyuma yo kurumwa enyamishwezi omwaka ogwere abantu 20 bakaferwa amagara gabo. Of course habwambara city no tureba ngo twina an estimated number yembwa ziri kurenga 5,000. Obu turiyo ntukoreki at the same time turiyo nturegisteringa embwa na bakama bazo. Zizirasigare zitina hiziri kubronginga ntwenda tuzite. Twenda kurabamu ngo kutwara abamuntu vaccinatinga nko turi kwenda kwizagarika kurabamu twineki twino mubazi poison yo kukiriyaringa zizirabe zitagizireki okujema enyamishwezi omuri embwa n'enjangu kwatankira omuri harwe embwa tukabe nturukomenia mugumenu muzikomora kutandika shaha inazekiro garika higuru kandi tuchere munonga shaha 11 tugarike tuzigarume omukenozo nasanzegerezazo kakuruma sanga abantu bamukankembwa bino government ni sima bo kitekateko kecho kurengo fana hobwire kuzombya omuna kumaka gabantu kayengo bajemembwa tuzagira busegu amazitanganya matatu yejesho asima government sana for safety yo kujara embwa bit safe tweralikirira kapo kutuluma tweralikirira embwa okutuluma naye abasawo batuseewo ba doctor embwa ne bazigema. Aba TV West ndi Senyomo Gideon Omrimbar.